Kaj pomisliš o besedi Balkan? Čevapčiči. Čevapčiči! Vse južno od Avstrije. Za Slovenijo ured, ja. Celo to, kak bi rekel, bivšo Jugoslavijo, te združene narode, čevapčiči. Ja, kaj fešte pa alkoholizm je, kaj fajn. To je meni gauda. Rakija pa kolo. Hej! In kateri je tvoj najljubši avtor Balkana? Najljubši avtor, žal pokojni, Toše Projski. Mile Kitić. Dražen Zečić. Inaš, normalno. Oliver Dragojević. A Modirijani, ne, to je to. To najjače. Pa Stilovci, pa Fehtari, pa to gre. Pa kaki balkanski ustvarjalec? Vse to je Balkan, Slovenija, Balkan, to gre. Glasbe kot take ne poslušam balkanske, veliko se pa hrane pa pijače poslužujemo. Aldevito ali pa Rasta. Ne, kar Rasta bomo dali. Jelena Rozga, zmeram. Znaš kako pesem? Minut srca tvog. Rečiče ljudi, bolje najbolje. Današnja Vesna Pisarović. In kak ti je danes? Kak je Vesna Pisarović? Ma tak. Zaenkrat odlično, pa še boljše bo. Družba moja, kak se imamo? Pa super! Štek. To je to. Rad bi se zahvalil, da sem videl Dedka Mraza v ženski obliki.